जों अर्गानाइजार कमिटिनि बिथांखै ओनसोलनि जत' लोगोरंनि थानि गावबाग मुंगियाफोर दिनैसिनि बुसगाङो yang di blue jersey jongjak o thungkholani nokphang tuidu SS school ni thungkorong tei ayang light blue color ni jersey jongjak Khajur Youth Club o tournament ni hot favorite kaisa team tabang no chini buskano habu zoom khalan video de ini tujuh Marlo trong kaham keren ke sini sak hamno tongna ni ke physical fitness sungai nangai physical fitness sungai ke sini mental fitness sungai sini wan thong kaham mang nai football thungmai ni biching ti jara thungai rok gahai ni por ni kire no bahai ke tono jotono achok thairi me ni bagai na karsano aboni bisingono thungmung jangere jaka thungkhola kezaro ball Khajur Youth Club jersey blue jongjak tei o thungkholani nokphang tuidu SS school ni thungkorong light green tei red color ni jersey jongjak thungmung ni puila bukrangno jigonja kaisa set corner corner ni set mangka tuidu SS school jongnai lenai o corner ni bising tei tani khaiman goalkeeper belai kuchung par sawai yak bai kai ball na clear kai lima bai wana jangna ni kere serap chani bagai Khajur Youth Club ni bagai paithago ball thungkholani arini phataro thangna bai goal kick khaina ni bagai saklai ri jaka referee Tamanda belaino senior experience tei Pezal mukto referee ni sembanos sini layo ball semai tomo thungkhola kezaro no Khajur Youth Club ni apong ball jersey number 10 atau kita tu dua school dia ball kasih dari jaka hai no hai ball thungkhola ni kezaro jersey number 16 belainu kau player jersey number 18 sini udah di Khajur Youth Club ni jersey number 18 sat sikon banu narik ni balai dai nangjak joto tim ni thungkorong no sentini no bainai bot boni dol no busuk rati service riman paitago hai no hai ari ni fatara bol orang mati ya kaisa free kick Khajur Youth Club in favor football kini di prasarong ni kaisa belaino free by gerungjak kaisa game sudah di prasa sini ni ya ayo menangin yo abo kaisa popular kaisa thungmung ada ketanjak tujuan school ni tali kabelaino kerak tali kasih ni kerak bengganti awak saya kainai tujuan school ni the goalkeeper norong nugui bangkana boni bumong Amir Khan Molso class 9 ni student boni 14 plus umur siko hai bono second semi final Amir Khan Molso ni performance by no
tuj duaise school tini final thamnani sep manu honai sum tha karak horan karak baike sai manu Amir Khan bolsom actually bo volleyball player si belai kaham volleyball player bo Pia goalkeeper tuj duaise school ni second semi final boni kaham thumma bano tuj duaise school tini final thamnani sep mani tongo haino hai saklai jago जों फुटबल नि लगे लगे वो जों जतन साइमानो तबो वर्ल्ड कप टिम जानि तबो क्रिकेट नि आबनि रिजल्ट रखो रान रखो जों साइगन आरनाय केसार केसार पाइ थागो बल न कंट्रोल नरगे मंदिया Halitawasan free kick belai jangan free kick Halitawasan free kick belai jangan free kick belai free kick player Pukul ni puila bertanda gol kaisani fairway sekarang tangga Khajur Yacht Club ni supporter belai Belai tongthok laijak Direct toko dihari ro. goalkeeper Get tisa nang. Sarini Simanlia counter attack thamnani bagi Chatiok mani tuj duaise school ni thanggereng Monish Deparma Kia ball check lai tongo Khajur Yacht Club ni ball kucukai bagai clear dari keserap cari bagai ayam hai Tungkola ni kecara Ziban Deparma tuj duaise school ni more senior Tungkola ukelak tey dagare khiklai thanai abuchi nikok gya referee nikok ukelak tey dagare khiklai mani bagai foul ni saklai jaka kaisa free kick manai tuj duaise school free kick nah itu kan free kick kayak mana dia hanya ada tempat tuj duaise school kontrol dengan 15 atau di sini Tokman tahu kanan ada di sini ball box di sini ball set lai tango serap tadi di sini Saiman nai tangan kangnya uklap teh dagar nai tabut foul besarnya tuj duaise school di Ziban Deparma teh free kick Madi ka cinta ba buskan itu mumrokno katang konten na bagay microphone ya for nai barang kanang Ajit Kolai na di sini tabon final thamanai tongo tabse jaratai skor 1-0 ni farewell Khajur Yacht Club tak bisa skanja tomar isi kamera hai Khajur Yacht Club kasihan Khajur belai clear kaham belai speed run belai kaham combination belai kaham Saimano 7 tai 18 tai 16 jersey belai jersey cuma belai kaham doni sabar bahai hai itu berapa right wing area hai ऐसे कहां क्लियर खाजा अमित जमातिया hanya jersey number 7 plus 18 जों साइमनो belai nai thau khai thunai Khajur Yacht Club ni belai clear kaham sikin hunai mone khai gangla onek team am heklai overthang ni tongo belai tackle kaham receive kaja all lead khaimano busu berarti tikiri toniman nai Khajur Yacht Club nagra haina hai free kick ni disitoi tama sersap pewisha manfi nai le finishing haini usin kaisa jersey number 7 kaisa kaham ki haini bisitin pulsa thai klaya
Ani sedang tasing saya kelanjak Amir Khan Molson Bobaini belai kiper clear Sagar Tirpra Bobaini tongo Tido Ises Sekuli Sagar Tirpra Bobaini belai kaham tongo Haini bisikti skor Saibia Tido Ises Tamu Klaimana Nailini Kasi kaham sang sama Haini Hakia Pleri Roja Tim Kasara Ball Jersey number 7 for 18 Ang tasing ko sajak belai combination kaham Kasi kabrumu tungai Tai Tosik Doprakale Thungi Manai Player Jersey number 7 Tai Itini Khadar Youth Club Nitangkrang Balai Kaham Thungai Haini Bisikai Asa Kaham Player Pleri Roja Goal line Areni Phatara Thamawai Kono Wang Ajangna Nikra Juru Youth Club Besu Grati Tikiri Toniman Changai Lenai Haini Bisikai Handball Manjakna Sam Pas khaine ningne hot thaniwo ya ganangai balai naikol naicomoi referee khai tomani chungta bo nugui tongo agor tolane hoite khaijak balai referee kaham khaini bisiktai sum saimono tabo sub jarate score 1-0 tidu school balai save kaham saimonia free kick common bisiktai tamo sam sronai mana kaisa kaham sam free kick box Leopold Konowana samna ni kerai Khadar Youth Club ni goalkeeper wana makrai kelai romai shot kozak thungkhala kesara ball haine hai chicken pass ni bisiktai combination ni lerma nai mani haine hai miss pass jersey number 9 Khadar Youth Club ni favor ball Nagwing area ti ball soi tomani Omid Jomatia Hai hai tim captain Amosani Yakong baik hai se kaisa crossing kaisa kaham hai hai kaisa clean offside clean offside hai ni bisikti berai sensai mano clean offside tokmani bisikti goal khabani abo goal ong ini sakleja sai mano Belai player kaham jersey number 7 tai 18 boleh combination kaham tomman bisintai deep nana ni thamthaniwo arini alai jaklai hamani bagai offside ini saklajak hai kaisa right wing area tai counter rating ke thangi to kaisa kaham chance boni zeburna imam tomman ni tabuk mukhan jaklai mana ni kaisa kaham hai kaisa kaham chance tomani team sini sabo champion ong mai sengabo pai mani pore nai lenai haini bisingtai belai kaham playing percentage tai passing run khoros play haini hai jersey number 7 itineri rohmani tejoni favorable tabasuk jarati score saimania teido tabasuk jarati ball soi tongo Nagwing area ti ball kaisa kaham pai tomani Saimania tak kita kona ti thanga kala ball saimar ti angka ball ong thomon score agini jagana bathakjak belai kaham tidu ises koni tentron Saimania tabo bopila bakhang ni khela tongko soli tongo tai thak bakhang ni khela tamo basangmai Saimano jersey number 18 belai Kasih kabar berkenai doni bagai tanpa masih berarti skor nang mani barasot arini gol lain arini bhatara thamai tiding ises sekali favorable tahu berarti skor football ni nai bumarau kemang mana sengal mahinogo bagi box gandara tai gandar ni bisik ti lesung kemang ma danger zone tai gol khaimar bahine chungnogo saimania o imang gol khaine ni imang tomani kebai puito dakha kebai dakhai mana sengaba nelenai jersey number 3 captain jersey number 15 kaisa kaham chance crossing ri rohmani Khadar Youth Club ni favor ball tabasu jaratai 1-0 ni favor ball Saimania tidu ises belak kaham ni bisik combination ni lerna nai tomo haine jersey number 13 pore crossing khairi rohmani Khadar Youth Club ni favor ball jersey number 9 leg wing area te ball sama lagi Khadar Youth Club
Omid Jomatia hai Omini Yakumo ball tongmani ball kri hat himani bagai Aku kok. Rider saya tackle khlaimani bagai fall hini saklaija teknik ni bising titamo sujok naiman abo bo nailai belai kaham kaisa shot tongmani hai jersey number 10 belai speed ke thungai player abo chung saimano jersey number 10 11 tai 18 7 belai dol bagi chati oi khasi khabroi thungai corner manja e corner ni bising tai tamo sujogo phunangi nei ma naiphinai Khazar Youth Club por attack hai tongmani tai kichicha lead dekhai mana chengnai nai Khazar Youth Club corner bunani thangai tongo residential ball sport hatching hai kaisa crossing kusuti ri romani Omid Jomatini heading back counter attack ka thangai ri chesta hai tongo chati oi tongo hai jersey number 12 ri romani Nangman Islay Thabrukna Nangman is Sogi and Bagai Jersey number 8 Belay Thongkrak Khazar Youth Club ni defense Awadari Rahmabai Hai Throwin Thanai Tido Ises Hai Tido Ises in the favor ball Kaisa Kaham passing ni simply combination ni Nirman Aito team captain Jersey number 15 Hai crossing ni Rahmani Jiban Devarma Monis Jiban Tabaklan ni Ani second pass ni bising tai chati oi thangai na bagai babai team ni thangran chati oi tomo hai ni bising tu chung sai mana Tido Ises Olive khaijak tomani no taki sisa do level khai mana abo broni one shot ni bising thangai tomo hai ni bising tai chung sai mana Khazar Youth Club ni thangran jersey number 7 tai 18 bala combination kai ni bising tu chung mogu tomo hai ni bising jersey number 12 Tido hai tim ku chom chhaine counter attack ka tanga Tido kaisa kaham chom jersey number 5 Total Jomatini yakong bai thlai saba painai saba chennai sungta busuk jrakona declare chunglai mania ko thangmani pore paimani pore chungaba declare laine hai phono 1-0 ni pherbai Tido Ises kolisala taki chicha sakanja ei sakanja tongmani no level dekhai mane belai player kaham Monis Devarma Tido Ises koli thangkrang Monis counter attack thangmani boni o set teman seple rui ari ni phatar thango bai hai corner e corner ni bisik kita chance man hai nai lephinai Tido ni favorable corner Sokol digi phasena corner kaise kaham chance Tido hai jersey number 15 kaise crossing hai ni homani saimania thangkrang a jago tongthakale sikuna kaisa Sang dos kotor no komon sara kotor hai Saimania jersey number team captain dari Romani jersey number 12 ni pore hai ari ni phatara thamba bai Tido tabu san somo Tido Ises ni thungkrong tabu bo san stongho twin ni bisikti tamo set nai mana nai le nai kaisa kaham box ni ball thungkrong kre ni bagai Thangkrang kre ni bagai por counter attack ka thangna ni chati oi tomo Tido Ises koli thangkrang ro bhai no por batale thanga chung asing ko jersey number 18 belai khachi khabui thunai ai mana belai star jersey number 16 tai 18 7 tai 18 belai dosik dobra kale segi thuni mana belai kaham player chung sai mana 7 plus 18 probably belai combination kaham hai ari ni phatar thangma bai Khazar ni favorable twin out twin khaijak belai kaham goalkeeper Amir Khan Molsom belai goalkeeper kaham chung group league ni sini semi final tai final jate chung boni jakni grips belai tokeya thangya khai tongmani semi final rabo kabang sujok tongarona set khlamarona chung mukja boni belai soft tai yakni grips belai kaham Amir Khan Molsom hai ni bisintei Khazar Youth Club ni goalkeeper bhane belai kaham hai ni bisintei ari ni phatara thamjak ball poila bakham ni khela takle bisini
Gorangga Debarma Memorial Football Tournament 2023 ni final sal eba Paithak sal Paithak sal te final o salna sabok kaplai amo Tasari na 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 Spider-Man 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 Manjuna tangai Manjuna tangai Hai man lagu kena kela pernah rasa rasa orang sekatu juga kela zomo ya kela zomo ya na paisa tim noro dan jadi ini naik tu ya kela Pembung cek ini siapa? Second half di pembung Hazuriot Club di jersey number 9 Omid ni aku ngebol turun-turun kay bol na sekali tantango tujuh kali pas kali ni kan dia goalkeeper Amir Khan hai pengen boleh baru mana dikerai jangan mana dikerai kay bol na save kay kogi di dalam tinggal ni ke sana hai hai ada tangga pia serapkan di bagai Hataro bol ini saud Afrika may batay lagi mo tinggal ni ke sana hari ni Hataro kogi di dalam throw in kay na ito 2 SS Amit Jamatia yellow card itu SS ko ni kat Free kene Hazuriot Club hari ini Hataro bol na masuk ke goal kick ini di match ko Recep mengibisin tay bumuntang binabagai sini orang tay berucap kurang tay sok aja sini orang tabuk ko acugi tabuk urbasi tripura tay manik deporna masajak naik dohano tang kucing orang naiknya di sini orang full entertain hanya di bagai satu belajar hai nahai tujuh sistem di kapten amusano sani bol hari ini sama hai nahai bol dengan itu kita Panjangkan bol keluar ke tujuh school sedang kita passing di situ hai masuk passing bas nomor 20 no offside ini sangat kena tikanya bos tong mau ko ya निकले डिफेंस रो करे बॉल तो मनाई रो करे Masih nomor 7 Monin Terbang menekan bol kontrol yang ada di hari ini Hataro sama baik itu ke partai ini kak
Kayang Amit Jamatia Junior Club ni striker ball mangga yang hai Junior Club jersey number 10 naikkan ke ball side dan tengah crossing saja India hari ini pada thang baik corner ni sampai dah kali tahu jeng bos kami tumbung no ball ke bola bola antar-antaran sangat itu Sugang solo sing na. Dan yang tahu microphone baru menang London Collector. Hajiran Kelabai Kaisa Gol Rencana KisidaOgrok Hinjak Tubesan School Ball control high Thanga jersey number 10 Hajiran Kelabai Nasa Babatia jersey number 10 Rosau kanuna. Karo mahas na diba. Koborno Jamatia pas kali dia hai left side corner kan. Hari ini faktor ball ke kena to Jesus goal. Cornership na. Tackling ini to Gabriel. Belano kaman ke goalkeeper. To Jesus goal Aisan also. Best goalkeeper ni top 10 na tahu Aisan also. Tayo kaman tahu. Jersey number 18 Hajur. Tahu pada jersey number 18 ni kontrol ball. Hari ini kontrol ball out to kena TDSS. TDSS ni Lokal bahai na ko. bonde forma. Sant ho gaya tak matra. Outro khaya ni. Ke hero ya. Back outro khaya le sepakka. Hajur Club. Hajiran Club ni jersey number 10 outro khaya lo aja na jaga outro khaya ka. Ball anta open jawab dia jersey number 20. Anda jersey number 17. Jersey ni ball kai ni jersey number 2 jersey ni control ball jersey number 25. Jersey number 5 jersey number 8. Ini Fadil Pandit. Outro khaya Hajiran Club. Pela khaccha ni thonunga Hajiran Club bekale Exit hai masalah ni kalau kita khaccha ni thonunga baharawa tai kaisa gol diwe tu asis na 2-0 ne kita thayai Mirna Hajiran Club ball jersey number 12 tu asis jersey number 6 Joy Kawal
Ball kami clear saja. Sudah sekali. Ball kami masih menang. Pass kami masih nomor 7. Masih nomor 7 kontrol ball. Pass kami masih nomor 9. Offside ya belum ba. Apa sih offside mana saya? Roza kuna. Komandan Gari, Naisa Domatia. Komandan Haike speed di kanai Naisa Domatia. Ini kesan Domatia ini. Kavanah Naisa. Transport untuk PJSS Jersey number 20, Komandan Domatia. Hajuriat Club. Pas Center Parkes bu boy mali ya. Nilai Polman Jersey number 9, David Domatia. Hajuriat Club. Jersey number 18. Bagaimana menyetrasi Jersey number 18 di sebelah Malia harus difantar bal lalu terus main. Coba atur nama dia. Gol makan itu. Aja. Angkat teman-teman. Bela Paivono. Sini bela Paya. Lorek bela Paivono bela naik. Mas sambung bela. Sinar kebang basin. Mau dibagai naik pembukaan juga itu juga. Sinar tasino proses ini support orang itu kok. Masanero orang itu kan bahaya kok. Orang masanero dibagai sinar asal aja. Bol main lagi. Aduh. Jadi nama ini Gol bangun. Mereka motor top 10 ni goalkeeper, top 3 ni goalkeeper. Cerita ini berani top 3 ni top 1 masuk ke bawah. Sini, hanya sini final sini top 1 saja. Jadi goalkeeper mereka motor. Ini apa? Gol mandasa. Ini sebenarnya mereka itu semua di dalam Paivo. Bela Paivo sini bela Paya. Ini bela Tonggo. Paya. Barang terbaik. Kela Paya ha. Cricket World Cup terjadi India tahunnya 200 run purna kelajak. 2 wicket di Devadana. 2 wicket di Beatrice Chavara. Roza kuna. Ball berbeda kah ya kayak 3-0 itu kamu lo ambil sama top kasih yang ball mana kasih nomor 18 Lotion. kasih nomor 18 Jaleros kami Hamzah Tomani hari dengan dalam seri sampai dekat skor Hamzah Tomani Hamzah dibagai skor dia hari dibagai penyedak tender Hajuriat Club tuh PJSS Khela dia. Boyat bro guys mat. Pohor. Tolong lagi. Mudik berada di Fantran Songo. Tidak kalau sungai
Nora ke baju ke sekolah kita tak lagi. Sini naibong, ya bukan saya dia tengah sini naibongnya. Sini naibong, banyak tadi tong kesang sang tangan lagi. Sini naibong, tabok, kapang basel, pengen naik lagi. Nanti kubuzan, karena menunggu tunggu. Jangan ini bukan bukti saya nama. Naik lagi bisik bisik apa cesta. Nanti sini lagi bukan baju atas salah jadi. Apa sini naibong. Goli kalau apa masam? Aja set namanya Indonesia berani gol skor থেকে দেওয়া গই সামন ধরে মারিয়া ini dia gol ke থেকে আগে যে করা Ekasih seru tak no? ball hai nai Are. Fazul jersey number 7 jersey number 9 of pass ini Racing defender Selatisa Tiap Fajar adalah pass di dalam finish pass bola itu biasa team captain Asari ke jersey number 7 jersey number 20 Fazul Iqra bola dengan jersey number 7 to bases ini bola punya Fazul Nale bagi khars laja. Bagi khars salah. Kondisi sejak macam. Fazul Iqra Naisa Jamatia अपने लोगों ने कहा है कि ऐसे कोना की खेलने में सम्मान का Fazul Iqra saya bro gokona di sana समर्थन में bro diskusi hari ini mana itu mengenai mengenai pokok pasal mengenai gol Kali ada. Dosoran thakane na kaisa dena koi bong na dosoran na mena kojalo khela pai phana noro man pisinga ta har ledi noro ne bagai rasabong masabong tuza nalai manna jaga tonge ate thangana sundaro na push khai nai noro chutu mongol di khoge tamani ball man khai lagi biasa Benda hadiah pasi ball man Fazul jersey number 18 Benda jersey number 9 Fazul Iqra berani gol 10 nomor dengan bagai আমরা সমর্থন করিয়া ini logo কেন সিনিয়র সাপোর্ট সমর্থন করে Baca baru lah stiker. Tidak jadi kontrol bol. Kalau kaisa shot paham. Gol marni di sana menjadi tanggap. Apa dia nak skor lagi dengan hasil tanggap. Oke jawab dia pas ini. Ambil gol cok. Kalau paham kick kali hari ini bahkan kali harga untuk ini Fazul Iqra. Ball Fazul kontrol ball. Jersey number 9. Tengah ball clear sangat hampir dua hari ini bahkan ball. Outro kanan Fazul Iqra. Fazul Iqra. Jersey number 7 akan jawab yang dihantar by sini orang ibu lebih rajak. Trofi bagaimana? Trofi bagaimana? Jersey number 10 Fazul Iqra. Ini football permainan jadi sangat hamil kurang bertanggung kerja. Kalau kau Belapai sama sini belapai ya. Sidara resabong pasabong kebama juga zak. Siang ayang Menang fan besar tu kan. Pejogal hostel bekan ini naik kai. Semua nakซึ่ง sasaka asok zak bersama di bagai
dress sumajak yang tini office tangkap talawa naik janglai bersama ramo samero stop Gasing number 6 Sajurut kamar gasing number 6 Semuanya Raidan is besar qualify to pasuan Oscar Mas kamang penangai Monis dan Forma Dua yang dihebe kaya kisisa Tim yang kaya tim yang dihebe kisisa Da bro chung keba. Pojok Amerika Monis dan Forma ni already baik Heading main bola mobile di JSS School Tapi kisisa Pojok Amerika Dimana di JSS ni Jara boleh nak kisisa Ada ni yang mana Ini di West Conference Amerika West Conference Baiklah kena Kau dengar bagai yang ada Saya kau dengar Maka Pojok Amerika Jatana Makan Masalah itu. Hah? Masalah itu. Masuk berarti Kepang Awalmu Tinggal lagi Barang kutai baik Barang-barang laman Barang ikut Borong ke dalam komzat. Kasak ya Dari Februari Sampai food festival Di Muncul Ini kuah ini Rizak Juntaro Barang kutai baik Recamu tinggal lainai Tay dia tongkrongan itu tinggal yang lainai Ayam Salka Babai Volleyball ground Tongkrongan itu Hai Nohari Organizing committee di Bapak Pipe player hamba ya pare ini nih historical Music what we're doing and get Should we